Haba POE bagi perlok jongpi bagi am ketang kan mau wat persiang bang pentingin ya kesin ketang ke jongki namar pimla ne haba POE bagi perlok jongpi kisah penmong wat persiang ban beno ya kecimpang jong kecimong jongki namar pimla Henry tu ijiki da kebabi dan rengkat bat kecimong kejongki namar teng ke kebagi perlu kejongi kiran kang kalong tang bakin yo sniau ya kesur kejongi bangi ong lagi bangi dona senda jongki lani tang kesur kebangi ni nila banyak tu haki bakim palong arwe hakane kejisam si kejongki kei kebangi diban kemau lada kiparlo jongi kisamar we hapring kejisam si kani kampun kemau ni kampun perkan si penjan kicing perkan na kamata kicing le bakla kejongki handai ladang ye don rengkan patki kani kala bantuna kandian nya jam perkan jongki kum si parlong tang kani kabangi da menyerap bibi